Rutinitas YRT di kontrakan dimulai melipek kain dulu, sesudah tuh lanjut memasak. Terakhir pas abang lah pai karajo nanawa pai lo majak nak bujang pai posyandu. Halo bun, assalamualaikum. Awal video hari ko dimulai di pagi hari yuk bun, caritonyo risiko nio malipek kain. Nana lipek pagi ko baju zio senyo bun biar bakurang lo kainnya baju untai di situ. Nah serang melipek kain datanglah nak bujang ke kamar bun, katonyo mencari buku. Nah tuh ambian bukunya dulu kan, suruhnya main di luar sama ya. Nah posisinya risiko zio lah mandi yo bun, tadi itu kan BAB jadi langsung saya mandian bun biar beko kapai pesandu tuh tinggal ganti baju saya nyokan kalau awak yo mandi dulu bun soalnya habis kon yo masak lo like selesai lah dulu kerajaan nasa ketek kok nak bun sudah tuh baru mandi. Risiko ceritonya melipek kain ala selesai yo bun, langsung saya susun paruh tampeknya oleh bun sesudah tuh baru pai ke dapur deh awak buru-buru. Jadi risiko videonya apa capek sih yo bun, hari ku masak tribol ada mihun goreng, tadi itu ada lo masak talu balado bun. Ala selesai donyo abang pun nalah barangkek kerajo nanawa pai lo lebun majak na bujang pai posyandu nyerake dari rumahnya bun, jadi jalan se kami kan. Nah singkat cerita kami lah tibo yo bun, Zio langsung diukur tinggi badannya barek badan. Selesai sudah tuh Zio main pelosotan lebun sama kawan sebayanya dek badan awak kurang fit nak bun agak mendingin lo sagete, jadi di situ sabantannya bun sudah tuh ajak Zio pulang lah kan.